Ujan dongka long anti drugs awareness lapen education apu thak cherok to me ke padapon. Nomati constituency along Congress atum tor program ke padapon. Karbiang long arlo prek jam malong pam sande arni ke talondun. Monduli nerkep celang si jengkharu Samson Singh Tiamir Barialong Pam Sande Katalondon. Jang minifai hiniani ujan dongka kes e sub branch pen patir piponsi anti drugs lapen education aputhak rongarat lapen lo charlio somaratum pen cerok tokome pedapon. Sonsiata porpai kebra chiti malong pen o somaratum aphan arjan ki hilapen tomoso ketok pen cenglok ason ke pachutame pedapon. Bangsualong kes e Hamren regional along West Karbiang long in charge Prusonto Intilapen kes e Hamren head branch amethu Timothy Rong Pipen ujan dongka Anganwadi along Klembang Pi lapen osomar rong asar pen cenglok alihia tum sitame cetong dunrenti lason si jaime kalong koson si ovekimi osomar tumaphan drugs pen kapache holo nangjima lapen uskul kupuson si kepadu nangjima lahai hui aputhak apia po tum pen cethan chemum pedapon Ujan dongkalong Borpuricho ME School ahemalong School ahem Thepo Kim Tanamat Dex Ben Sabepin aputhak stame kes e Hamren Regional In Charge Prosanto Inti Ningjepon lapen education ahin aning kirung re lapen aning ki hang he athan bang lapen ardi ki pipon pe pusi jongpon lapen bangso school aphan prabjin pen facility doan ki pipon erjia phan chuning repairpon Hamren pen rostom itinang kelo berta malong news Opini ladak ujian dongka Borpuricho ME School along dak KSC ujian dongka sub branch dak Hamren head branch under sub branch atumpen labang su cirok tok just mepet anti drugs awareness kideng ponopot alang ni tumpan ni licuro parpiglo napen bini labang so mai long ladak ujian dongka aha wararat klim so marpen cenglok sarpi sar pukado ko wenang ke tong du nang che to du no pot alang ni tumpan sistame ningching sampar piglo asi jasmet pet la drugs awareness bangke non ili tumolong bangke rong atok anu anta kibine ya kenang sotlo athili tum veskar biang long hawar long kupia to mon lang no nang ke japlo ne uwe kimia tum lawang so drugs ki rim dun pen kena hok phainang bat pik nang lo asi karbilo charli asong pen comment tu ne pen se tame lawang so drugs ke cho against mate drugs ke cho tum phan ke pare la pen drugs abeha ke claim tum phan ke nep kang nang li tum ke dame do de sang se pen wang bom lo si tame kang hua pi pina konat pen koson pen ni ke dam aje hakalong katiku ke dudun ko ko joine si la pen hala ke cho tum same no hok pen me cho long nei la pen uwe kimia tum han same la so long involvement ke pon konat ni pen do ko joine si pini nang bar bom lo la si la bang so a drugs jong si li tum pen ke pa we dead ji la bang so rakki hor muja same pet la haya drugs jong si dak pen ke pa we dead pulo la ke rong asor pen mate karbiarat akirap ke chetu nang kokpo asi ning che thepar pik ladak awareness ki bi pen pini dak arat sitame lapu ke mina bang ke ladak kachire nei ke nang sor bang ke lapulo drugs pinyar ni veskar binglong nang kang dang ke just seme pet kusua pen wang lopu boi thalang so pen sipu sinang karlu bolo tang te la ke wang put lo ujen dongka ke ladak towar kung lo nasi ke wang year ni ladak ta lason chirok tok avi pulo tang te mate non pen kachire dun mek avi pulo tang te ke wang year ni bang ke ladak pen ta drugs kirim aphai bang nang dokok pola pen nang bat bom poson si thek long lo nasi jasmet pet pin ladak ke klempon ason si kalong aku prek me karbilo charli asong pen la high drugs awareness bang bi pon bom dam bomi sitame la bang so por hut nili ladak isi ke thek long bang la pulo ujen dongka hawar long pen sitame dak population do pik jasmet pet kacharli mu martum kacharli ning hang pik pak sitame ME high school level bangke dak Hamren town te bokhet hadak si charli damlong pota hailo mini sita jasmet pet la isi foundation jasmet pet la grassroots LP la pen primary level aphan bang dak school mesen ki pine kenang sor la pini la dak langdam pulote la dak town ke par lo lang bon dak ho town ke par lo long lang sita me la dak school long sita me la an school home kit he pen si la dak bench abangke Potroxy tekang long chot la bangke ning duk par piglo asi la puson lo pulotang te Karbiang long autonomous council ke cari pon tum same quality education apu thak yong he claim pon si tame high school long yong si osomar tum kang ni adima we pulotang te alang tum aning ke hang he madek kasilet ason nang do kogi ma pusin lima tha jase me pet primary
KG1 KG2 tum han bangke tum lam tu lam dok pen bangile tum pakroi on pen than che paduk pute alang tum nang bor iduni minisita la ME level la pen LP level tum han bang long le tha kapang ni bangke non upper bangke chelon lepin lo busini lipunam la sikar biang lo autonomous council pen jasemet pe ladak prabjin pe la bangso borpuri chu ME school long baladak kinang sot sot hormuja semet pe ladak bench desk bangke nanga provide fansi ni le bangso media hin pension ring Karbi Anglong District Congress Committee hin pen patir piponsi jang minify hinia ni pen nomatila pen Mohamaya constituency along tour program paman pontang lo KADCC ame pu sumrong hang la pen AICC member asuk teron atum sitame chetong dunsi mayor di pidon lason sila bangso MCC vice tour program ka paman pon nomati constituency along nomati constituency mondol congress committee ame pu dhonti bora pensi me chupahen pupon sonsi Mohamaya constituency along kipadopona program along sitame Mohamaya constituency mondol congress committee amepu Chandra Singh Narhin pensi me charipon bangso ame along congress ara cari asong along claim bang kithe kiding la pen congress asong aphan ke kroyara tumche tongdun pen RD pidun si mesen pen me pechon pon fuluni pen probintaro nang kelo berta malong news so kan pona desi pini ni tumka Mohamaya mondol ka lang ni masih lain ang dulu, nah pakai ini kepala musuh itu, apa kata waktu ke nomor itu dulu, nomor pakai apa lah pakai ini tu kongres ini macam sonsri cepat kan kena mah sonsri dong tumben itu tinggi dong dong mah so pakai itu so mereka pada dulu, nang tumci ini tahu itu kongres ini program tu pakai hat dulu. Program ada sia so lalu siapa tu. Ungan ke gong damsi itu don mana itu kongres workers lo masih kapten kapten masih ada cerita damsi cerita namanya. So pasal ini dah itu cerita lo nampar ke lo sudah boleh masih ini lah so apa sih so Sir, la tim Karbi Anglong tum Delhi long la Prime Minister Narendra Modi phan kachitong dam la so pathak si achini panma ale tuma song ban tini pujima Cina lo yang seru gitu kan namanya itu nama parti yang sih kita lo udah yang nam sih itu boleh kita cina lo bang lo kita akhirnya agenda adalah macam ini kita tak cakapnya pencetak macam ini kita kan nam misalnya terus yang ucap lo kan bukan kita noteng lo bukan deh kilong ke apa sih ale kita kadang bang lu tahu tak langsung kita ditek misalnya apa bang begitu sudah nak pilih tu naik nak pesan kalau itu sudah tapi kita dalam tu bang ke kita nak pergi ke mana langsung silakan ke mana mereka apa Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong District Committee pen Mondol Congress Committee tinelom tamne MSC constituency tinelom kahumbi dam so program kita MSC pini ni letum keceng porno 2 tarik pene 11 tarikan bangso pini keceng lo 2 tarik lo keceng si kat nomati Mondol Congress Committee so kami pangceng lo joint extended meeting Mondol Congress Committee Sala nang litum non claim pon ko anang pene do mala sopotak kan monsi kiceng lah adema Karbi Anglong Autonomous Council election jutet penapi ilitum prungri prung jama sang sudono ningkiawai penadane asinoni ilitum putot kahumri dam lo kahumri tempat kiceng lo lah organization akan klaim ye papan cengkol lo non MP election sih banceng ko election apa itu organization board committee lah kelen patan district congress committee lapen block congress committee mondal congress committee tapi board committee ini lokan tadi support kuri organize kuri apa kam thurdam aisap seperti itu kapan tanya
jang minipai hiniarni pirthea dangalong Jisu Kristo aphan ke kroyarat dum doan pam sande mate Jisu anong ke thepen Jerusalem ke damarni pache tondun si karbiang long arlota prek jama demalong an pam sande talondon lasan si dong mukak teke langjun UCF juni rehin pen patir pipon si langliso Baptist Church salong pen cheng pon si armu chejeng pon si ongdung amonduli atum che tongdun si ing samjin pen armu chejeng asai pachun pon dong mukak pen Daniel Chontemong na kelo birta Malong News. Jang minipai hiniarni nijang karbianglong jengkha Joint Christian Forum thihek pen JJCF ahin pen patir piponsi jengkha harlong sora Presbyterian amonduli kethom nijang Baptist monduli kethom Puta Baptist monduli sila pen Jion monduli si pangrum pet pen monduli nerkep chilang si jengkha hawaralong pamsande talon ponlo jaime kateng peng ada porphai troksira chitim malom harlong sora Presbyterian Church amonduli along pen towar suding armu chejeng ponsi arnamamen hosana pu hangpon lasopen porphai nerkebra chitim apor malom ru samson sing tiamir barialong anpali damsi arnamamen lapen Jesus aphan sitame hirjume chohang ponsi arnamalam chethan ponlo bangso katalon ponalong JJCF amei phu Daniel ingti kathar pensi arnamamen mate Bible sitame porhi ponsi Jesus alamo raraphan than ponlo pini pam sunday arni ke the katalon ponalong jengkha Joint Christian Forum thihek pen JJCF amei phu Daniel ingti kathar hin pen kapachini pona tengke kebang jilang arni pen ke pam sunday arni ke the katalon ponalong jengkha hawar ke doan amonduli tame jengkha Joint Christian Forum along nangka cepa ogdun pen pam sunday talon pon rapet lo nang puta chuning ripet pon phelang pi pen bedasing tero nang kelo berta Malong News. Pam Sunday arni ke theka talon pon along monduli ko anse chingrum pon la ni labang so sotaler ni ke theka talon ni to monduli market dolo asi monduli market penetum JJCF jengkha Joint Christian Forum isenu deng senglo labang so monduli market bang bongpen Presbyterian monduli ke thom dolo nijang Baptist monduli ke thom Putam Baptist monduli si lapen Zion Baptist Church pen monduli si kadogwe monduli market non manitum do bom so katalon pon ang litum ko PPC pini kacithan pon kacithan chimun pon la labang kene tum Christian atum ning isi ke dora arna ma phan kero kar chop pon bom thek dia phat he pinia bang ke la ke Jisu labang so pir the nun kan surini aprang ke du unahut alangli Jerusalem alo anong ke pen ke dam labang sorni ase pini ni le tum se tame ning isi pet pen arna ma nong kapat hi dia panti pini ni tum Arlongsor Presbyterian Church pendak Ru Samson Sing Tiamir Birian itu procession si dak jengkarong thang church ane tum norman mondulin arkep nitum dolo la silabang sonu denga rumalong jengkalong nanti juk don delang nang kebang belang atum an sutame alang tum nong sibang ji plutang de tum bangke turang tulo athela bang so nitum jengkha war long sutame hem pu Jesu Kristo anong kapathera brab Japan isenu deng along kedora brab Japan si nitum chunung lilo Choki hola NLBK asai hemalong pam sande ke talon pon jangmi poni phai hiniarni lakhaing korapho nilip constituency kaparlo choki hola NLBK asai hemalong monduli thongkebrai si chingrum si pam sande talon pon athipi ke anpon lake hosana kangtui nai abangpu Matthew 21:9 Bible angdeng along pensi anpon pam sande ka talon along luncheto choki hola lakhai si Baptist Church atum pensi parjupon lapen Than bang Reverend Aaron Teron Pastor pensi pam sande alam aputhak hai hui than pajermi pon bangso amelong jasimet suri ke thom sosia muluk chetong si pam sande ka talano jaibek mesen pen pachun pon choki hola pen amir sontarang nang kelo berta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.